Kubor ka Batesi TV. Lawan da Ashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Rengkat lang bat kari India hi barok kawai ka office jong usop divisional officer ka Mairang Civil Subdivision hakakat santri ko benai nailar arajar arpuway kala rakhi ya ka sngi lai loit ka bahnyo pusan jong kari India ya ka bala penlong Hamadan Dom Maulo. Hagani ka sngi lapan her ya ka lama lairong jong kari India da UMLA jong ka Mauthat Raishan constituency uba HB Nongsi uba dairu hagajo kapor menteri hapo ka sarkar jilla. Hapdeng kini ke jing rakhi ya kini ke sngi lapan kuburamru ya ki arngut ki samla pule ki bala yo rung ha ka top 20 jong ke SSLC examination bala penlong de ke embus kata yo samla Kevin Strong Laurinyang ubalawan ha ka kerdan ka baningkong bali ka samla Queen Annabel and Basayo Moy ka balawan ha ka kerdan ka basipho. Shusula samru ya ki sernot sha ki shnong ki bala pendep ban ai injektika yada COVID-19 shispa na ka benta ki bala kenjo ya karta ka basau pusan snem shaneng bat kum juru la sam ya ki sernot shakitnat trekam sarkar kum ki bank bat ki wei ki baki nong trei ki la dep ban ai ya ki injektika yada COVID-19 hado shispa na ka shispa lapan isyong kun shushu ya ka sngi na ka jingrwai na ka kinhon na trep imei kabadai na kasnong nong klau. Ringkat bati menteri uong surau panchna ansha songpa benban yari kishe elah Sisim menghenti kong ringkat bati menteri uong surau panchna ansha songpa benban yari kishe elah Hadu yawai on nasa shu naman thay nak yo dakang siam shur uyeng ukong bande daki pareng Kirat sing us in jongni naman dari uyap yap ni dakang siam jing shur marui unot pantu us in himanukau nam jongni kadang yai pau simba kau simba rendah Udah siap halor kulai ukap sarong nadut na cungai Batur ya me umnut penjam hatrem bibiang gesti uhna Kawat yari ibarin bot Losan jaran makin kumot Lepat mengat bersyur jumi yang hisipai kap kami Kirat sing us yang jongni namar dari uyap yap ni dakang sim jing shur marai unot pantur usim hima mukau nam jongni kadang yai pau simba kau simba rendah Hakan kesni ni ai buram ru ya kajing sakri bat jinglan lade jong baro krislur ibaya kon persya ia ukobet khat khandai nadu ki doktor ki nurse ki nongtre ki hakmat du ibaya kon ya kane ka klam bat ikan ma buram ru ia ki hajar ki pada kula du no la kajing im tongin pen kenal lade bak independence day kadai kesni hakabang pen scam ya kasas sekolah ban train nak minta ke bahar kemiat jong kameri jongi kajilong jaman hakan ke jela jongi kelong ke basyong suk syong sungai nilala ban pen long ya katamasa ba pher untuk ia kajingar ke ya kisni kerpang
jangkari klaim jingpun wet batda kebabut ikan don covid kat kendai jingpun long yak election karohil autonomous district council JFDC haulayong arja arpawai kelalong kebajok kajinge kebadai bat uput usam bat asam kalong kakam kebadang sakut kami kalaya Kaya sam praspa prosau kilometer uput bat kasam kidon khat artli ki thain ki bakine ki artli ki jala kidon don deng ki tinga pher jimut bat kidon kam ban punbe baro artli sarkar jala ki amnut ban slop ban wara ya ki I bek jimut ban next camp ban punya chikmat ya kani lapunong jinglang hapdeng ki menteri ba jong kine ki jala hak ap roi tari kunaitung arajar apawai hasilong but saka jingalang hakauti ha kanrutri kunailar arajar apawai hakabale rai bantumbe ya ki nrutli ki thang ibada na pedeng jing ya tai bat sas nrutli on siapun bai again ki join committee balakhi da menteri sarkar kamnek name khalia bat asam Kim pelong rajinglek juriap yakin riutli kitang kata ka tarabari jisang padahim hawes ke sehil bolpakra khana para elang kata hari boy bat rata syara hais jantihir lakmi ganti bagine ki komiti kin pha ya ki kai pho ya po walai phusni ka sarkar jala ka thrang aban wat ia ka lat ban pundai ia ka jaka ka dia put bat ka asam ka jinglong jingman hak haput asam meghalaya kalong ka masuk pasain lain no katu ko ni jingjia yak balala ban pundai marmar da kebor district bat da kebor sarkar jila apdeng jong ka kham ni lakentiu ia ki lat jing sumar hak hospital sarkar Bantuan yang ya kita bat kilat insumar ya kenapa covid kat covid ni pun hun ni lapun pun ya kita dia bat pun di oxygen plant haki district hospital bat community health center namar kejingkan kam ya oxygen masumar kenapa covid ni lampu ya ke medical cast pipeline hospital hospital Shillong Turan apa bat Jawai likely kekuatan oksigen ba mang hapo ka PM care labu hospital hospital Shillong karib provision dipisal chest hospital hakanet batkanetas MCX hospital Shillong nakanturu iya kipaipa bakin lek bantakas koloi nama kipau kita jing sitom covid bat wat jing sumar klem penslen Tengikan mau ban ai jingkas bat jing sumar loi yak jingpang covid khat khandai kadai kalat ban kot na ka jingpang bat tika kadai kang kalat ke ban idon ka ba om kang maka yada na ka tham rei tham kam ke pelai na ka jingston ki ba jur ki bala ban wan haka kala ka balai itu ki bala khat na covid khat khandai tat hadu kasau torik mailar arjara puai kasarkar lasi umar sanpo jasi kibahayin jongki lais pa khat nrimut kibala khat lamba udipti komisional pendiang yang kamero na kamantai gelongging kebadan bayo covid khat khandai iba chong kerpang haying lapun lot pra pon prapuai glo tangka na mantai kini kitir yarap kat hadu ka laifau turik naitung arja away. Katnat education galong katnat ka konstantam ya karoi kapar ka jala. Katnat puli puthi kala nangjur ya ki plan ban kentiu ya ki aspa ratli ki school lower primary upper primary secondary but higher secondary. Kaba ka jingluk galong chispa khandai kulo. Kani ka mang kalanang pun khan ya ka pule puthi jong khana school nalor kata manta kesnam katnat kelas dang bantai batun bha ya bro ki project badangsa hapo ka samagra shiksha abhiyan SSA latai sa artli ki kamra kelas
Hakispa Hakwaitli School, but Kineboro Ilajanda. Lamang Sauputli ki Eklabia Model Residential School, Natmanta Jala Knan Baki Kana Kibawan, Nakilongin Bakamduna Kilaban, Yo Yakajinque Babha, Bat Kajinte, Yakite Artli, Nakinik School Kalastang Ha Kasneb. Ladapun Kra Yakadip Ar Nakamata, Kine Kilaibu Pratli School. Hakabay Bat Kajinque Kabakam Solo, Kasalong College of Engineering College of Architecture and Urban Planning, and Williamson Sama Technical University Campus, Kelastan Krekam No, Hapo Kanik Nem Amangkengka. Onsa Punjab Basdang Pentrekam Bu Ia Model Degree College, Hapatar Kma Bat Rongjeng. Damsian ke State Cabinet Kalamanjur Ya ke State Youth Policy Kepala Sanjur Janai dan Pungkupor Ya Kikat Arlakmut Kisamla Kejala. Kajingseng Kam Lajong Bat Kajingketiu Ya Kisap Samla Kade Kawain Na Katong Bahmat Jong ke Polisi. Katlat Level Lengba Directorate of Employment and Craftsman Training Rasim Ya Kajingketiu Bat Kintiu Ya Kasap Rekam Batun dan Penikam Penikam Bata Ai Kajingikai Yaki Khasawajar Nyospa Laipo Kisamla Nadu Kasnam Arja Khatra Hadu Uleber Arja Arboy Hapo Kapadahan Menteri Visual Vikas Yojana PMKVY Katanat Kapantmairu Yakitiar Ai Jingikai Bat Kor Kibor Jongki ITI Hakajala Kanang Ban Pungkupor Yakisamla Katkum Kajingyai Kapor Kanang Ban Kuduk Ia Baro ke distrik Hakajala Sen on Sabu Ia ITI Hapor Makurwat Badiria ke skills training for industrial value enhancement Kelastan hak ITI Selong Dakwa Pentamai likely Hijagam Kata kam driver kam mechanical solar technician Bat set kendur Nam Bonwan Kaneka program Kansa Prekam Sar likely ITI Women Selong ITI Tura ITI Jawa Ban kentiu kita kam karkhana kasorkar India Bat People Republic of Bangladesh Kilimanjaro Ban Bu Sanriu Tuli Kiyo Kap Put Hasilan ke Uput ke Put Usam Indo Bangla Hak Apunya Terip Lebar Alajar Huawei Menteri Rambadu Kari India Suri Narendra Modi Rengkat Bat ke Menteri Du Jongka Bangladesh Kasmit Shekha Hasania Kilapli Ya Kilaitli Kiyo Kaput Habholakans Hais Kasihil Nalikata Hasawes Kasihil Rengku Hais Kasihil Kajingkei Salaitli Kuwepat Kiyo Kaput Kas Silbari Ha Sok Karuhil Kilapara Dalu West Karuhil Bat Huroi Hais Jantiahil Kianang Tiat Syafram Kasorkar Kala Simkhia Ban Pentrekam Ya Kapulisi Ban Kentiu Ya Kajaka Jino Kai Pertai Bayat Rengkat Bat Kejing Sumar Ya Kamariam Bat Kala Pensilur Ya Kejing Simata Jong Kenung Susunong Ban Kentiu Penkhan Bat Keimpiang Ya Kiriti Dusko Jong Kajala Kabalong Kekongsan Tam Hakabedei Bat Kekam Jino Kai Pertai Kajala Baar Jong Kalam Kalak tak sibun ia kakam cuma kai hakajala ka jingkangam na kadau ka klam kala penduk lut jingkam cuma kai hakajala ngai apdeng jung kini jing kasorka kosdang batun kre ia ka kampun roi lembak ka turusim na peranta kami kaya kadala ban punlong ia kajinga Penroi ya kalamba katusin nak mata kami kalian batla ban punlong ya kajing ya selok bat ibriu neseng di bayadon bentalang hakan ikakam. Nalor kata ketunat kalastan ya kijingkei ya kan noprek resort has sakal aduma west korohil
Hak jingmang keba ap kon sokung riklor. Sarkar telah menjul ia kemang pisaru ia kijingte ia kaying jing saudong hapo snowpren West Janti Hill. Hak jinglot keba khat kon lapung riklor. Lapan kamru ia ke Felix Station Central Hamling Ribhai bat Nandi Bathar Railway Station Hanot Karo Hills. Susu sarkar jela kelamang pisaru bantai ia ke Felix Station ngasentar ha baru bari bagian doba Hanot Karo Hill bat dan pun ke ia ke DPA bantai ia ke Felix Station Sentar Rata Syara is Janti Hill. Hagani ke jo kasni uba HB nongsi rangkat lang bat ki nong mi khmat na ke hima nong klau lem bat ki officer jong ke Mairang Civil Subdivision kilalaj ban laj bo sentio ru ha umot dor jong usim tirat sing ha Mairang kum ka dak ke jingle burom yo neu nongile laj loj ba ke jilla Meghalaya ka lasai Ruslur boleh laj loj maka ka lima ke state bat na mata kan